Yada se ya mwache mwakwa Badom TV Badwam dwumadie so yada rade ase na otwemu yo ahwe so de abedru ennefie de yade eto so ewo dwumadie so ye kase no de etodwa omu bi ya wobetini Pediatric Society of Ghana said nei womo ye ne ombetumi bia na kwada bia bebi o hye bia no womo ahwe na wono aboa no na fe yakwa akohwe kantamanto jana Dwana sheye no sese bebi akwakodro no ne sembi na no pay me de browse Adom TV Badwam kase wo share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 uko YouTube search Adom TV 2 kwadomonline.com ensemwe ni bebre so ewo ho medi de afia amankwa tamaklu afia ni de mientie se de nsem ni chemu ankasa etie Pediatric Society of Ghana say enei one more year won hye ni bibia sabe ya pomoden pa enkura bia bebia wo mo hye bia no won sa ebetumi aka wo mo sabe ya pomoden pa so won betumi anya bie one more 2025 annual general and scientific meeting ase enodin semi etuja it is a few ways say near kan ho asem ya universal health coverage ye hwe kwan akola bia wo baabia wo Ghana no obenya apomudin ana obenya obi a oyare ana bibi ha na obetumi akọ amana ahwe no ama ne ho atọ no workshops no ye ultrasound ye chere a nurse for a doctor for no ekwan ye ombefa so omo be use ultrasound machine no e de ahwehwe nkola no enipadua nimu esanse ebi obi wo ho ababi owo no facility no ebi ni ho nanso so onyanya machine no wo hospital ho na onim ye nko a obetumi a ye betumi aboa no ama na ye diagnosis a ebetumi age akola no enkwa afa ye telemedicine any artificial intelligence in health say telemedicine say ebi a wo baabi main doctor no but ebia phone call and say Zoom and say platform bi ya sheda ye na watumi any enipa no ene ne maame akasa na wahwe ne ha akola no ne kwan a ebefa so a ne ho beto no ebia obetre dro obetumi anya akwakoto ene ne aka telemedicine ni AI no no e was say aban eboa ema ye training pediatricians no more ye nya pediatric nurses no more na omutumi ko baabia say ye training omunso wi a e was say ye boa na ye accept posting to baabia e was say ye ko lab facilities no e was say ye nya ewo baabi e wo se yenya e wo se aduane ma awofo no eyiro mo ho no mo ma nkwala na aduane a ahoodin wom afa nsusu mpane a ye wo no weighing clinics and child welfare clinics na wo se ye hwemu na ye de ye maneko na omo kokoje saa empane no na akwala nso yare wo fi a mentwen e ma ne nkwa animu ansa na wodina ko hospital ejadifo ye wakantamanto enei ewo enisuade hunu pa se wonmo edwa won se hyase biemo no betimi agina ne nan so ene wo ani kokohwe wonmo a wonmo aye wonmo edwa no kama biema sama agina ne nan so yamana bofo ko kohwe se de edwadie no etie ejadifo a womu didwa ewo kantamanto ede atudwa se sisi womu ahye edwadie asepa ene se ukopimo ewo wa womu ton try shoot jerseys browsers ema panties ema boxes ema knickers jeans ene de keka ho a womanfo ede bi asensen wa ebi mu nso atoagu so a enya asem keto akra abradom news nsenchofo ekopie ho no edwedifo ede tudwa se womanfo ahyase eto ade kakra eti womu hwe anim se womu eko ninim no edwedie no ebe pija kese pa so adwuma no ahyase kakra o hwe me shop ya afena me mahyase kakra first na nioma na wo mu no ni nyina ahye beka kire obi bia wo otime nkasa mere say Kantamanto is back again ahyase adwuma ekosonto bia amra na nioma papa na first na wo no say na papa no na wo afa nivi now kura price kura asa wo fom nyame adom Kantamanto ya anko ya san aba enti ye de beka ne say atofo no sebi omomu won kurase akwantu omuni ade na ye omse Kantamanto ahye enti ebia ya hwe ase ntimi san sori bim nyame adom ya san sori Adom TV ahwefo nyina yenimsa mo de afidi kase akwatile pa yeslemo mo mawi ase nyina hu se Kantamanto no sebi ahye no aban anyi ha free ensem onipa bro
almost be 20,000 plus na wodwa we mu a obi anya ne deliberate ne ade mi so hwe omoma ne ade we say jesi akofe fefe storage jet nko a eni adoye no egusu aye ekoso de ma kantamanto adwadifo da sebreku amuaboaten ya wotoso miensa kwa wuhine ena wono so di sikaboten 200,000 Ghana cedi ama adwadifo se wono monye na wonfa nso so won ho emu sebane sa ya na yedi ya pa edi nananom a da sebreku amuaboaten ototo miensa eda ya no eya adwen se yasi sabe enwansena woni hwe kura opropro ne nsem yedi ntoboa kakra eye se ye pese ye de babeboa ye manfo a mowo sabia ha na moso mu se sabe penduasa kwafuo ye kaimo Ekins Boachemensa titreni a wada redevelopment committee no ano onu na gina dwadifo ya na mu agi sikai wada kwa uhine ene ne mpanimfo ase se ebra emu aye din se watimi abeso wo mu asene the cameras ebobo ba bia omu ye aduane obi anya aduane wo inside hebio nti ye de nyema egu akom se de ye ka no sika no ma nanom de abrɛ no ye da wo masepa bebo ye kwan bebre so 200,000 Ghana cedi bebo ye kwan bebre so nti mesre se still na adofo bi emebo ayen because me no ka say here be 10,000 bags of cement yeah e be here iron rods e be here chippings and fana apart so be ye man so akatua e de be ma wo nti nyema de here bi pa aso ye share roads and highways so they are to just abino ayene say road tolls any bridges ho sikan one more say ba bejeje one more jeje ya one more e de be hwesiesie ya kwan ahodo so Aseye hwa kwan ne akwantempo so de nkrata abetu dwa a wonum h6 sei aban etirimopo ene se wosan edito ebabiem nanso wei wode hyehyeye eya abefode e na ebegege to no de senti asoye yi abema won hyehyeye mu ada ho fan yes kasem ebekofom a de obeye no ebeye de Ghanafo eni beje ho senti wode to Ghanafo nyina anim se san hyehyeye a wode ebeba no wo hwe kwan se ebeboa omeya akwantempo ensem ene akwanhodo eso nsem na ensi nso wanya to yi musika no de asiesie akwan awodo Yatwaso na Anomabo Fisheries College project no one more shase 2011 no emu eye John Mahama memuo ya na ewo homre bi atwam a ofri so 2017 no na wo mu se wo ham nkyem adu wotwe enum 85% de wo no mu awie nanso mfie nwotwe mu no abanye ba ye no anya hwe amfa ho mampani John Dramani Mahama na ase a wode ahyehye so wato emantemu asa kansi studua so wo mo beye se be ya first batch wo betumi aba benyemu entity akasi e de nkonwa ne addition for table ne ade ebesisim na yenya ampa ama students na atrem na ne teacher for de be kire omo ade ne ade ye de begum na ye akwan a ewo campus a na che se ye bia no na enkwada na ba no mo start esua ade intimaka che fisheries minister nyame ncha ade election ye bia ye nye budget ye twen ma election ni wie ansa na aban foforo aba no na be ye budget no enti afi budget a ye be use no march na finance minister de be call parliament enti enka echi intimaka che fisheries minister so onka no ho no ntu anamo owie dwumadie ya ebefa adesuafo besa hasa lecture theater wom principals bungalow ka ho obetu nsuo e de water pumping machines wasiso a fish pond so obeye bi na wode empata no agumu vice president na Jane Opokuwajiman enso e de sansemi eto nananom enim ya ba nso za da me yenyim no ehen ye botu eto bia don kakra enzema pia ya sabi bi no wehu no fa sopo no akada wortua do nyame na adoma ye nwura wa akwa aba ono history maker no na ya hu president okrom ha wa aba no otu na na money fee egwa no dupo wendu baby an nyina isha sede yiri so afren yato Adom TV bedwom kase no so na klote kole abatom pesia so manu ebie ni tichi NDC wo makọ wo headquarters wa Adabraka e de to mpanufo animo se na no da sembia
mrashebedwani bia na ekoso mrashebedwa fie mu kasa de fa Dr. Zenato Ajma Rollins ho no e wo sempedifo tu ho anamo na de oyeye no mra no ene ni dia na se omuhunu sa nipa kro no ene wo mu nsem ene Afenyo Markets minority leader eko frɛ eko didi clerk female clerk no atem yaman na panicho it's head na a whole MP 3-term MP for that matter BB says na 2 days and that can one damage obianka in fact we are more than disappointed. We are really more than disappointed. It is a constituency. We are third on the structure. Ye bania behu mpenyifo na nkasa. Na ya tie di omobeka. Na so ma anka hwe a ye beko ye chi ne ahwede ye be. Enwachi amanyoko na chitafo bi a oba amontene nso be ye oyekere enso de sansemi etudwa. Mejina ha as a queen mother, not for any party, but as a queen mother, me ye oba, ye didi oba te. I feel bad. Say bibi size. Sisi a almost ye mami one year come. Onu way the daughter of the Motra. Say obi a way waku obi tia tintini tia ne say. In fact, you can say tia the founder of the National Democratic Congress. It's a question that we are calling on the national executive. I can mena wabale blow. For them to listen to our grievances. Ninoni ete no egba wona. Yenyere no so na Adom TV Badwam kase na ha na mrema kwan na no peye de sie yeda se emre ne adaje a wode maye wadaroma twen yembiem ne mfa da obon krata no ene online de no to so ye basisia.